Iyanay pansaingi bicaranna anak loloy riwettu mailo na masu pole ribabuana indona. Magkadepo ang Allah Ta'ala lau ri malaikat Jibrilu. O Jibrilu, suruh ni anak loloy masu. Magkade Jibrilu lau ri anak loloy. Asuno nailoran ni pong Allah Ta'ala masu. Magkade anak loloy. De umailo masuran ni nareko de uisan ni wasuran nge. Magkade pong Allah Ta'ala asuno wareko sipa. Magkade anak loloy. Ia tega sipa umailo taureka pong. Magkade pong Allah Ta'ala sipa engkaku upanca jiko tubo. Sipa warakaku upanca jiko hati. Sipa arajaku upanca jiko nyawa. Sipa woku upanca jiko rahasia. Maka dia anak loloy, de umailok mesurang nareko iyang itu. Maka dia puang Allah Ta'ala magi mutiang mesurangnya anak loloy. Maka dia anak loloy. Ia sabakna utiah apa anu diparapuk mi narek kemuala ni matu parapukmu maga na iya. Maka dia puang Allah Ta'ala tongat tu adamu anak lolo. Asuno wareko tajang. Maka dia anak lolo tajang ngaga mailok muareka puang. Maka dia pong Allah Ta'ala nareko engka tajam masu pole riposimu tetom mabatak kalu kusik terulani pitu susungnya tanah pitu lapie ngita ni ale mapake maputir lelena tajangnya mapake makudara mangoli liseuna tajangnya iya natu. Maka dia anak loloy dia umailok mesurang ni puang. Maka dia puang Allah Ta'ala magi mutia mesurang ya anak lolo. Maka dia anak lolo ia roh tiang nasabak na windu ibellisi. Dua na windu ibellisi ia narituri puadai si bawa na itai mata kasara. Dua to de na windu ibellisi ia naritu de naripau de to na ita mata urutta yariga mata kasara. Maka de puang Allah Ta'ala tongat tu adamu anak lolo. Maka de puang Allah Ta'ala asuno wareko tajam. Nareko angka tajam maloto mapute maridi makudara ajak sana maceriwi sangadina engkai pada padamu nareko nabokorino acueno. Maka dia anak loloy de umelo maceriwi. Maka dia pong Allah Ta'ala magi mutia maceriwi. Maka dia anak loloy nareko maka itu ada mupuang aja anau sompaki. Nasabak si tengah pada padaku ripancaji apa pada mutoi. Maka dia pong Allah Ta'ala tongat tu adamu anak lolo. Maka dia pong Allah Ta'ala asuno wareko tajam. Maka dia anak lolo kega si tajam mailo moreka puang. Maka dia pong Allah Ta'ala nareko engka tajam masu poleri alin romo apai matatonga buddu kudus subuh badiu yanantu masolani lauri ita.
Maka dia anak loloy de umailo mesurang ni puang. Maka dia puang Allah Ta'ala magi butia mesurang ni anak lolo. Maka dia anak lolo ia utia mesurang ni apa dek na wading engka tajap poleri alin rogo apa mata tongo nareko de apoleanna. Maka dia puang Allah Ta'ala seddi poleri ia seddi poleri Nabi Muhammad siddi poleri malaikate siddi poleri tauwe. Maka dia anak lole ia rotia nasaba iya mapo mitaka nanya idi mapo dewi taki na dewi seni macoy riki nareko dewi taki. Maka dia puang Allah Ta'ala tong itu ada anak lolo. Maka di Allah Ta'ala asu nawarek ko sadda. Maka dia anak lolo sadda aga mailok moreng ngak puang. Maka di Allah Ta'ala nareko engka sadda makeda a isengi puangmu. Nareko engka sadda makeda i isengi ademu. Nareko engka sadda makeda u isengi nabimu. Maka dia anak loloy deu mailo userang puang. Maka dia puang Allah Ta'ala magi mutia mesurangnya anak loloy. Maka dia anak loloy ia roh utiana sahabat saddami narikku mualani matuk saddamu magana iya. Maka di Allah Ta'ala tonget tu ada muana lolo. Maka di Allah Ta'ala asu nawarek ko sarya tareka hakeka ma'rifat. Maka di anak lolo kega sarya tareka hakeka ma'rifat mailok morenga puan. Maka di Allah Ta'ala na iya sarae tubuhmu, na iya tarikae atimu, na iya hakikae nyawamu, na iya makrifae rahasiamu. Maka dia anak lolo dia umailok mesuran ni kuang nareko iya mirok pai dek wiseng ngapolenna. Na iya sarae poleritanai, na iya tarikae poleri waye, na iya hakakae poleri anginge, na iya marifae poleri apie. De umailok mesurang minarek ko iya mirupuang. Maka de puang Allah Ta'ala tong tu ada muana lolo. Usana tu riadamu. Maka de pe menganak lolo. Taruh ni puang mapopau narek ko rabe ni riak letak situru ni narek ko tas situru ki ancuru kak painu. Maka de puang Allah Ta'ala narek ko situru ni. Maka de anak lolo mailok kak masu pada pi. Maka de puang Allah Ta'ala magi mailok mewa kak pada narek ko pada ni. Dek na puang dek tona ata dek tona pasesa. Maka de anak lolo narekom sesa ka alenu sesa. Maka de puang Allah Ta'ala madecen nek kia majanci. Maka dia anak lolo peko bati tak majanci. Maka dia puang Allah Ta'ala narek ko masuk ko sapakna isatoy arewakenna tubuhmu rame mengenna narek ko mulonga unoko narek ko unoko utokoko narek ko utokoko aleku utokko ngakko narek ko temulolong ka masarani itu rewek ko tu ri apai rupanna ritanai biwaye ri anginge ri api mancaji kolok-kolok ko tu matu narek ko mati ko.
Maka deh anak lolo dek pak maelok mesuran ni nasabak dek pak uli taki lahir ni Allah Ta'ala si tetong anak lolo. Maka deh pong Allah Ta'ala ita na mesu lahir wal lindungi ko narekum lolongan nga iko to si malindung iya to si lahir pada itu nek kia ataya hata mutiha na iya pange pam mutiha engkau to pa ada makada aku nirapan